Crkao turbo na autu. 5 najgorih mogućih grešaka koje radiš ako voziš motor sa turbopunjačem. Sad ćeš da vidiš. Šta je turbina, čemu služi i gdje stoji? U 90% slučajeva na svim turbodizel motorima turbina je na samom početku motora, odnosno evo je ovdje. Jedna bitna stvar, u toku videa ću ti pokazati kako ćeš mehaničarski da proveriš turbinu pre kupovine polovnog auta, bez paljenja auta, bez vožnje auta, znači da li je turbo ispravan ili nije. Prva turbina je varijabilna geometrija kao što je kod ovog Peugeota i novih turbodizel motora i obična, odnosno fiksna geometrija kao što koriste stari turbodizel motori. Prva greška koju radiš na autu je gašenje auta odmah posle žustrije vožnje. Evo simulacija šta se dešava sa turbinom ako forsiraš auto i odmah posle toga ugasiš auto. Posle malo žustrije vožnje stigao si na odredište i gasiš auto. Evo šta se zapravo dešava s turbinom. Sa ovim si napravio takav bum za turbinu jer turbina ne samo da se podmazuje motornim uljem, turbina se i hladi motornim uljem jer kroz turbo protiče motorno ulje, odnosno kroz samu osovinu turbine ona se podmazuje, a i hladi motornim uljem. Ti kad si ugasio auto posle žustrije vožnje, kad si turbo forsirao maksimalno, jer turbo dostiže čak i do 200.000 obrtaja u minutu, to je ogromna brzina za turbinu, ti si nju dobro užario i naglo si ugasio auto. Ulje koje je ostalo u turbine nije se stiglo ohladiti ponovo pa se vratiti da ohladi turbo, nego ostaje da se peče na toj temperaturi u turbini i dolazi do začepljenja turbine, odnosno propelera turbine. Upravo zbog ovoga se dešava najčešći problem sa turbama, to je overboost. Šta se dešava? Propeleri u turbini koji se vrte non stop ostanu zaglavljeni u otvorenom maksimalnom položaju i dobijaš overboost, odnosno prepunjavanje turbine. Pališ auto, krećeš da voziš, daješ gas, turbina gura maksimalan pritisak u sistem. Kompjuter, odnosno ECU, prepoznaje da je pritisak ogroman, pokušava da smanji pritisak, ali ne može jer su propeleri fizički zapekli i odmah ti automatski pali safe mod, greška, ograničavate na 2 do 2.500 obrtaja i u najboljem slučaju moraš da skineš turbo, da očistiš propelere. U najgorem slučaju dešava se da se turbo ceo mora reparirati zbog oštećenih krilaca. Ovu grešku bukvalno svi rade. Auto hladan preko noći, startuješ ga odmah, krećeš iste sekunde, pritom ga forsiraš u obrta jer bože moj, žuriš na posao, žuriš vamo, žuriš tamo. Motornom ulju treba vremena da se digne, da počne podmazivati motor, a pritom i turbinu. Radiš dve najveće greške, habanje motora povećano, habanje turbine nenormalno. Treća greška kod nas nije toliko zastupljena, verovali vi to ili ne, ali to je interval zamjene samog motornog ulja. Svi znaju za ono popularno fićukanje turbine na TDI motorima. No. Upravo to je problem sa neradovnom zamjenom motornog ulja. Mi na Balkanu, verovali vi to ili ne, vodimo strogo računa o intervalima zamjene ulja jer se ovdje radi o nekih 10 do 15.000. Gdje je problem? Problem su europske zemlje, Njemačka, Austrija, Holandija, Italija, Švajcarska i tako dalje. Jer tamo je interval pomeren na 30.000, čak i preko 30.000, a te same posljedice toga osjetimo mi na Balkanu kad kupimo polovne automobile iz tih zemalja. A smrt za svaki turbo je upravo neradovna zamjena ulja, odnosno opiljci koji se stvaraju u motornom ulju. Ovdje su opiljci najgora stvar moguća koja može da se desi turbini jer stružu osovinu turbine. Kao što znamo, turbina se podmazuje motornim uljem. Ulje koje je pregorilo, pohabano, dobija opiljke, dolaze na osovinu turbine i same ležajeve u turbini i bukvalno kao da si osovinu ubacio u struk, tako vrcaju mikroelementi sa osovine i dobijaš debalans turbine, odnosno debalans osovine i turbina sama sebe pojede, znači bukvalno čas posle. Četvrta najgora stvar sa kojom ubijaš turbinu je upravo menjač. Velika greška koju rade mnogi vozači. Voze auto u 5. brzini na 80 na sat, prebacuje ga u 6. da bi uštedeo gorivo. A ne zna ako doda naglo gas da obiđe auto u 6. brzini na malom broju obrtaja, da auto automatski ubrizgava više goriva, odnosno kompjuter daje komandu ubrizgavanje goriva više, a auto nema dovoljno pritiska, odnosno nema dovoljno vazduha da sagori to gorivo i dobijaš nenormalnu garež, odnosno crni dim koji ne može da se sagori, ulazi u usisnu granu i stvara se zapušenost na turbini, odnosno dobijaš garež na turbu. Evo jedna mehaničarska fora kako da proveriš turbinu na svakom autu pri kupovini, da li je dobra ili nije. Imaš ovdje šraf, uglavnom bude ili ovako šraf
ili bude za šrafcige, znači krstak, kao jedna šelna, bukvalno tako bude. Skineš samo odavde ovo crevo. Ovo crevo je bukvalno samo nabijeno na ovo, da bi oslobodili pritisak od ovoga. Kod Peugeota je to ključ 10. Odvrneš samo ovaj deo ovde, samo popustiš ga bukvalno sa turba. Kad si uvrnuo šaraf, znači bukvalno samo ovaj Iberlauf svučeš sa creva i skineš ovo crevo koje vodi prema turbu. Nemojte buni blago ulje, pošto je ovo sa Iberlaufa, znači povrat uljne para. Šta nas zanima? Nas zanima upravo propeler i zanimaju nas ove osovine na turbu. S prstom staviš na osovinu i radiš bukvalno ovo. Da li se osovina pomera? Ako osovina ima imalo hoda gore, dole, levo, desno, znači da je turbo načet i da će ubrzo sam sebe da pojede. Kao što možete vidjeti, turbina na Peugeotu je kao nova, bukvalno nema ni jednu naslagu, propeleri su čisti i osovina nema apsolutno hoda ni milimetra. Svako zna da odvrne jedan šaraf i da pogleda ovu stvar. Nemoj da se libiš pred vlasnikom automobila da uradiš ovo, jer ti si došao da kupiš sebi auto, a ne da ti on prodaje mačku u džaku. Samo pogledaj ovu vezu. Ovo je 5. greška koju rade masovno. Neredovna zamjena vazdušnog filtera. Zašto se dešava greška? Pogledaj simulaciju. Uleće prljavština kroz cijev, dolazi u kućište vazdušnog filtera. Filter ako je zapušen, prljav, proletit će nešto krupnije od prašine, od peska, zrno, uleće u sam usis, zakucava se u turbinu, odnosno u propeler turbine koji se vrti u vožnji do 200.000 obrtaja u minuti. To zrno peska koje prolazi i zakucava se u propeler je bukvalno kao metak. Automatski ti ošteti propeler trajno, turbina ulazi u debalans rada i sama sebe pojede. A kako to na delu izgleda, sad ću ti pokazati. A ovo ću vam pokazati na plastičnom primjeru. Zamislit ćemo da je ovo propeler turbine. Ovdje je, kao što možete vidjeti, oštećen propeler. Znači, zamislimo da ga je pesak, zrno peska pogodilo i da je odvalilo komadić propelera. I pogledajte ovo, znači, ventilator kad treba se vrti, on treba se vrti ravnomerno. A vidite ovo sada, šta se dešava? Gledajte kako radi kućište. Isto kao na ventilatoru debalans, dolazi do debalansa na turbini, na propeleru turbine ako se ošteti iz filtera vazduha nekom česticom, nečim, znači bilo čim nečistoćom koja će da se zabije u propeler i ošteti propeler trajno, turbina će sama sebe pojesti jer ulazi u taj debalans rada, znači bukvalno sama sebe poždere za jako kratko vrijeme. Drugari moji, to bilo to za ovaj video, nadam se da vam video bio koristan i od pomoći. Obavezno lajkujte ovaj video, pošaljite prijateljima da vide da ne rade ovih 5 grešaka na svojim automobilima jer će bukvalno sahraniti turbo jako brzo. Do nekog narednog videa, volim vas roglavi, pozdrav i čas!